Lurulang so hacha klamalong ketomang deng karbialong rong soramai karjabani katalon. Kuya pentom kebrak ketom keseng arni katalon mai pu kong chunbang atpu kachipek. Borjan langklang wong arong along Assam Indigenous Games Festival kibi. News time along pen kato ko be phanta kardo majuriglo nanar juponik tha biotang ton pen lurulang so hacha klamalong jangmi pho arni ke thomang deng karbiang long rong soramai karjabani katalon Kara karjab arni aparman adap lama kangthur karlitang atuma phan ka chikimo lapen maita padosi rong soratum kisung ki boya puthak bidi sore chipa choipon mailong premier cap lapen sir cap arni kara amai pipadoji puta lam the chiparai kara amai puram terangsi songa lama ingthur pon lapen alang lilong rong sar dhunison lek thesi chirap chetodun lopusi card news ahempi apherang ke pen card news along biotanang pali Jangmi Porni Dimasa Club along Tom Gebra Ketom Karbi Unemployed Youth Association Tihekpen Kuya Keseng Arni Talon Keseng Katalon Arni along Pachiton Pen Marlof Timunga Pan Mai Pulapen Reswell Rong Hangapan Kong Chunbang Arpu Patesi Kuya Kimi Seng Pontu Adap Kuya Mai Pu Daniel Bay Kuya Alama Eng Tursi Kuya Keseng Arni Arongaji Katalon Bang Cheng Pon Non malam sapor Pandina Parman Bertamung Tuponik Sana वो हमचे ताकना वो पाइlang no pena Ni panas sini lo. Nilai parti kali sah. Nang lagi parti kali ni kemana parti? Majo kamta kali lo lagi. Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots,
gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near Esser Petrol Pump, Diffu Karbianglo. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kimchi phansi jitam bom lo. Nangki pray to duk lo. Nilita hemgimi kimbom lo. Sita lahaya laben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidung do. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimpon lo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Atur Kimi outlet opposite LDRB Diffu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people thought beer talong wangtulo. Assam Directorate of Sports and Youth Welfare Penjangmi Pho Arni Borjan Lang Tamang Patua Klamalong District Level Assam Indigenous Games Festival Pado. Assam Directorate of Sports and Youth Welfare Penjangmi Pho Arni Borjan Lang Klangbong Patua Klamalong District Level Assam Indigenous Games Festival Pado. Patubarim Kachipati Aronga Jalong Karbiang Long Autonomous Council Yem Amor Singh Tiso MEC Lapen Principal Secretary Atuk Chedong Don Rinti. Harokhat BJP Town Mondol Klembang Pubang Piatum Chepeng Penjangmi Pho Arni Methang BJP Town Mondol Asa Hem Lapen Hemkom Hemrailong Karko Kar Pekpen Kapang Thirmati Kaslok Mo Pachun Pon Pusi Card News Salong Bir Tanang Pali. Harokhat BJP Town Mondol Klembang Pubang Piatum Chepeng Penjangmi Pho Arni Methang BJP Town Mondol Asa Hem Lapen Hemkom Hemrailong Karko Kar Pekpen Kapang Thirmati Kaslok Amo Pachun Pon Pusi Card News Salong Bir Tanang Pali. Biar tabang gilapan sekang ton poniklo, tumit hakmi kurwang tu.